Thokozani emakhaya ngiyanibingelela nibingelela ugogo Mahlase lona. Namhlanje ngithi ake ngibuye sike sibambe le topic lena yamanzi amnyama. Le topic lena i-topic engithinta kakhulu ngoba sike sibone abantu abaningi bethwele kanzima isimo sawo lo moya lona wokuthi ekhaya kuhambe kwaze kwafika lapho kuphehlelwana khona noma kuphehlwa khona amanzi amnyama. Lokhu-ke kufuneka ukuthi sibuyele emumva sibheke ukuthi ngabe yini umsusa wayo lento, ngoba yonke into inomsusa. Isizathu-ke lana sisuke silele emsamo, into esuke ivela ngoba kukhona umsamo ongcolile noma ongcolisiwe. Ukungcola-ke komsamo kuhamba kwenze ulaka kubantu abadala kuze kufike lapho laba abahle, laba abalela ubuthongo, laba abeza ekhaya nokuhle besukuma behamba, mese kusala laba ababekhunkula nababethakatha phezu kwesimo somsamo. Yibo-ke laba abandisa umoya wokuthi kuze kufinyelele ekutheni iy'ngane zandawonye zisebenziselane impande emnyama. Lana-ke namhlanje-ke sizoke sibheke ukuthi iziphi lezi zinto lezi ezifika ekutheni umsamo uze ungcole. Into nje engcolisa umsamo yokuqala ukuthi abantu bahluleke ukunakekela amathuna asekhaya, ngoba amathuna asekhaya ayinsila yasekhaya. Abantu bahluleke ukuyowacenta, bahluleke ukwaklina, bawayeke agange iy'lwane, agange nabathakathi nabakhunkuli. Lokhu-ke kuyenza ukuthi-ke kube nesimo lana sokungcola komsamo. Kuphinde futhi kube isimo lana othola ukuthi khona ekhaya kulandwa impande engahambisani nedlozi, ifike isebenze emsamo. Leyo nto-ke nayo iyadala ukuthini, idale izidalwa lana ziflathele ezinhle mese kusondela laba ababi. Kuphinde lana kube khona isimo lapho abantu basekhaya uma beshonile bangabe besalandwa ngokosiko bangeniswe ekhaya. Nakho lokhu kuyayidala isimo samanzi amnyama ngoba kukhona isiyekelelo esisuke sikhona kuleso simo ekhaya. Kuphinde-ke lana kube khona isimo la kuwukuthi khona abantu basekhaya abasawagcini amasiko, abayenzi imisebenzi ngendlela ehambisana nesimo sobabamkhulu ngendlela ababenza ngayo. Lokhu nakho kuyayidala isimo sokuthi kube khona ukungcola komsamo. Enye into engcolisa umsamo isimo la abantu basekhaya uthola ukuthi baba nomsindo phezu kwekhaya, bayaxabana, baphakamiselane ngisho ikhali phezu kwey'bala. Lokho kwenzeke kugcine kungafikanga lapho bethelelana khona amanzi, bakhe uxolo, bakhumelane umlotha. Le nto-ke iyadala lo msindo lona ufinyelele emsamo, mese kuflathela laba ababengazwani nento engasile, kusale labo ababefuna okubi phezu kwekhaya. Lo moya-ke mawusuphakeme wesimo sokungcola komsamo, kuke kuwenzeke ukuthi kubonakale iy'ngane zandawonye sezinukana zodwa ngobuthakathi. Okwazi-ke lapho ukuthi lapho kukhona isimo sokungcola komsamo. Kwenzeke ukuthi izingane zandawonye esezihleli ngaphansi komsamo ongcolile zingakwazi ukuhlala phansi zikhulume, zenze into eya phambili mayelana nekhaya. Kakhulukazi mekuwukuthi kumele bahlangane benze into ehlangene nokwenza umsebenzi wedlozi. Yazi-ke lapho ukuthi umsamo uhambe wangcola noma wangcoliswa. Kuphinde lana kube khona ukuthi abantwana basekhaya elilodwa bazondane, bangafunani, babe nobutha obakhelene lapho befunga begomela ukuthi bayizitha. Lapho-ke nakhona umsamo usuke usungcolile. Kuphinde kube khona isimo senhlupheko ekhaya lapho ikhaya lingayi phambili, kunalokho libukeka njengekhaya leli eliphelayo. Nalapho umsamo ungcolile. Kuphinde lana kube khona isimo lapho kuwukuthi ekhaya akekho osebenzayo, ayikho inqubekela phambili, abantu bakhona nje izinto zabo ziphelele emoyeni, inhlanhla ayikho, umuzi lona osebumnyameni. Kuveza phela isimo esifana nawo umsamo
ukuthi umsamo ungcolile. Lesi simo-ke sihambe size sifinyelele lapho umuntu athi yena mesukuma ngoba edonswa ilo moya, lo moya osuhleli ekhaya wobukhunkuli, lo moya wobuthakathi ozohamba uthi hhayi wena unje ubulawa yilo okuwuyena dadewenu noma umfowenu. Mese uyasukuma uthi mawuya kulabo abalapha ngendlela enye mese bekunikeza ukhamba lapho uzohambe khona uliphakamise phezu kwekhaya, mese-ke lapho sekudaleka isimo samanzi amnyama. Siyathokoza-ke emakhaya, sithembe ukuthi kukhona lapho esikhanyisa khona ngalesi simo lesi, kukhona lapho abantu befunda khona ngesimo lesi esisichazayo. Sithi kakudede ubumnyama kuzokukhanya, kukhanye njalo kukhanye ekujuleni kwemsamo, kukhanye ngisisezulwaneni ezayo. Emakhosini siyakhuleka.